nubwo bafite igikombe cy'umwaka ushize w'imikino ndavuga Hans Flick na FC Barcelona. Madrid yagarukanye izindi imbaraga, impinduka za Xabi Alonso, bafite witwa Kylian Mbappe top scorer umwaka ushize w'imikino muri Espagne, amanota 9-9 kuri Real Madrid, ariko Regan bafite atandatu. Mfite tuzi tubiri ngira ngo tuganire muri kano kanya. Akambere ntekerezo katari buze gutwara umwanya cyangwa se tukarakaramba ntacyo bitwaye. Icyambere FC Barcelona muri imikino bamaze guca muri La Liga iri kubona intsinzi, ariko intsinzi zigoye. Za ntsinzi ubona ko Barca ntabwo byoroheye pe, biragoye. Tubivuze neza kuri Levante ni comeback, Rayo Vallecano kimwe biragoye, match ifungura nabwo ukabona biragoye. Sinzi niba ari uko match bari kuzikinira hanze cyangwa se niba ari uburyo bw'imikinire ya Flick itarafatisha neza ndetse n'abakinnyi afite. Ako nakambere kuki Barca iri gutsinda imikino ariko ukabona ko biyigoye bagowe. Icyakabiri FC Barcelona kugeza kuri ubu ngubu, reka duspose ko bari gushaka icyakabiri kikurikiranya kuri Hans Flick. Ibyo tubona nk'abari umupira w'amaguru bisanzwe nk'abawukurikirana ariko wenda bitutakwinjiramo ngo turebe. Hans Flick ni umutoza w'umuhanga. Bayern Munchen kipe y'igihugu y'Ubudage, n'ibiki Barcelona ishobora gukora kano kanya umuntu atatabonesha amaso biri nyuma y'amarido iyo hirya mu myitozo aho baganira simbiza byishe by'ingenzi Barcelona gukora mu mwaka kugira ngo byanze bikunze isubirane igikombe. Bya bintu bigisha Regan by'ingenzi umuntu adahitabonesha amaso wavuga uti byanze bikunze ibi ngibi Barcelona ibikoze muri uyu mwaka yasubirana icyakabiri kikurikiranya kuri Hans Flick. Impamvu za mbere ziri gutuma batabona resultat neza mbere yuko tujya mu tuntu two kugenda adjustinga, kubera uburyo umwaka usigaye uteye Burayi w'imikino, abakinnyi baba barakinnye match nyinshi, basoza umwaka w'imikino barushye cyane kubera uburyo amakompetisiyo yiyongereye. Nubwo Barcelona itakinnye nk'igikombe cy'isi cy'amaklub, ariko abakinnyi bayo benshi urumva nabo bakinye finale za UEFA Nations League. Wajya no muri Amerika Latine barabafite bakomeje kompetisiyo. Ubwana Afrika harya baramugiramo Barcelona bigiye mu gihugu mu Bwana Afrika wanga muri CAF, ariko muri Amerika Latine barakomeje qualification kuko bagira qualification nyinshi zikina nka Champions ko bakiri imikino 18 mu gushaka twege igikombe cy'isi. Bo barakomeje barafinya nabande, ariko abandi bajya muri UEFA Nations League. Still imikino bari myinshi kuri buri umwe. Dufate nk'uryo Barcelona ubushize yakinye finale zose. Na muri Champions League ni umukino mwitakinye kuko iyo ugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza nta yindi match muri Champions League ni finale gusa. Copa del Rey bakinye finale minota 120. Championnat y'imikino 38 bakinye Super Coupe ya Espagne. Tushaka twanayibara imikino umva atari imikino mirongo kongeraho nk'abakiyi bo muri Amerika Latine benshi biganjemo, nabo muri Espagne nabo biganjemo. Still urumva imikino ni myinshi. Mbo abakinnyi bari bananiwe, bashozesheje bakoze match nyinshi cyane, aho kantu rero ka fatigue gatuma badakora ama pre-season uko bikwiye. Ahari baracyarimo kugerageza kongera kugarura umubiri, baracyarimo kugerageza kugarura fresher, baracyarimo kugerageza kongera kumera neza, bongera gutegura coming season. Twibuke ko Laporta inheritinze Barcelona muri situation igoye cyane muri administration. Tubanamo credit rwose ko amaze kubaka equipe y'abajene benshi, maze gutwara La Liga ebyiri kuva yagaruka. Ni back to back bakoze right. Yibushize yari yabanje, ariko kuva yaza twayemo La Liga ebyiri niyo zaba zitikurikiranye. Ya Xavi ni kuva yagaruka twayemo La Liga ebyiri zitikurikiranye, ariko arazitwaye kwa toza babiri batandukanye n'imyaka itandukanye. Nibyo abajene afite ubona ari kubakiraho byemezo byinshi yagerageje kugenderaho kugira ngo yubake Barca nziza. Hakazamo na projet yo kuvugurura stade iri gutuma Barca nshobora no gukina match rwose
ku kabuga k'abantu urumva bari 6,000 gusa. basabye match 3 za mbere bazikinira away kugira ngo bagaruke ku kibuga cyabo. None ntabwo biri gukunda, ntabwo barabona icyangombwa kuko ntabwo ari nubwo aya makipe tuba tubona akomeye nayagira ubuyobozi bwayo. Ntabwo bava ngo kuko kuri Rayoni ngo ndagenda ngo kuri stade y'umujyi wa Kigali ngo ndera amakona. Ntabwo hari ugomba kubisaba. Bariza iri kubaka stade. Umujyi ukababwira ati iyi stade yanyu ishaka kwakira abafana muri ibi bikwa n'aya masima n'amabuye atari ku murongo neza. Kumupira w'amaguru yije emotioneri. Urazana ahantu mu bikwa umuntu natera undi tafari biraza kugenda bite. Ati ntabwo biri bukunde. Hanyuma ukibaza ati none se ya stade batiraga umwaka ushize hari igitaramo kandi barabukinze kera. Hano mutara muzakubitira kuri tekere 12. Birashoboka ko babajyana ku kibuga cya Yohani Cruyff Arena. Yohani Cruyff ni nakabuga Barcelona y'abagore isanzwe ikiniraho. Kajyamo 6,000 y'abafana. Uko barabati ntabwo uri bwakira imikino yenze 3. Ntabwo uri gusohoke imikino yenze 3 ugomba kugaruka mu rugo. Mu rugo rero birashoboka ko bakinira kuri stade ya Barcelona y'abagore isanzwe ikoresha. Ariko nanone hakaba ikindi kibazo urasaba ko nabo babanza kwashyira VAR kuko nta VAR yabaga. Now mu gihe bari kurwana n'ibyo barwana nabyo, ararwana n'izo situation kugira mu rugo groupe kimwe n'abandi. Ese uyu muntu nabaye bakinnyi nibe bintu yakora ngo atangire kubona insinzi zoroshye batagetinga aba center back babo kwako turabizi ko Barcelona iheri inyuma iyo yubaka mu buryo bwa aggressive. Iyo begereye bitangira guteza ibibazo. Yego bakavuga bati nubireba abiri no mu bintu biri gutuma haragenda yindagura aba defenseur central tanto Eric Garcia na Christensen tanto Araujo na Pau Kubarsi, ukabona arasa n'umuntu utari wabona wa murida ya partneringa n'undi mukinnyi umwe ngo agira abo yizera. So biri mu yandi magambo very difficult kwa Barcelona yakora icyo bita progression of the ball, umupira uva inyuma. Iyi kipe bashije kuyipressa inyuma gusohora umupira uva muri defense ntago byoroshye nkuko byari imeze sezishize. Ako nakantu ka mbere Barca igomba gukosora kuko Barca irakubwira ngo nugusohora hagati nako inyuma ukawinjiza hagati ugahura na Frank cyangwa Pedri kutunganya byo ni nkako kanya amasegonda rwose. Haragaragara umunaniro muri Barca kimwe n'andi makipe menshi aho bari gukora ibyo bita turnovers ndetse na transition zabo zikagenda nabi. Nukuvuga ngo turnover muri basket ni wo bizi Samir utakaza umupira nicyo bisobanura mu Kinyarwanda. Urumva alukuntu ufite umupira ukawutanga nabi ukaba waho adversaire yo bayita turnover. Utakaza umupira rero icyo kintu cyo gutakaza imipira kiraturuka ku ngingo ya gatatu yitwa lack of control. Hano baravuga ngo 25% y'imipira Barca maze gukina muri iyi season yakeneye mu gice cy'ubwugarizi, 40% yakiniye hagati, 35% yakiniye imbere. Nibyo 40% n'umuntu nagomba kuba hari rate nini kuko niho niho bakora ibintu byabo kenshi. Ariko kuki bavuga ko hari lack of control noneho si ikibazo cy'uko batakwestablishing iyo control, ahubwo iyo bashyizweho igitutu icyo bita pressure yibaye nyinshi gukombina abifite icyo bita rhythm nziza biri kubagora muri iki gihe. Ngiye kubisobanura. Passe kuba nayiha Mbappe ukabona yamugezeho nawe akayihereza Samir ukabona igeze kuri Samir. Kuba yamugezeho mu mupira ntituvuga ko bihagije. Impamvu tutabyita ko bihagije nuko iyo dutegeka abakinnyi gukina, ndavuga batoza, twensista no ku kintu cy'uburyo passe zacu zigomba gukorwamo. Niyo mpamvu umutoza agira abakinnyi muri gukina slowly
niyo mpamvu bavuga ngo passe zanyu ntabwo ziri kwihuta, niyo mpamvu babwira abakinnyi ngo ale vuba vuba, uri gutinda umupira, muri gutinda gupasanya, kora passe yihuta, shyiramo ingufu, passe yawe urabona igenda ite? Iyo passe yawe wajya ngo iragenda nk'akanyamasyo, uratekereza ko umudefanseri yaba atayikuyeho, ujya ubyumva bakiriya nyine gutyo mu myitozo, akanasifura no mu ifirimbi. Nakubwiye kangahe kuri gutanga passe ngufi, bagejeje ukarekura baro zifite imbaraga zihuta igenda, urimo urabyumva. Sasa passe zabo uko basanzwe bahererekanya ntabwo zirimo ya rhythm yihuta, kuko iyo Barcelona ubundi iri gukina ishaka kwataka, iyo 40% yo hagati, yego baro yahatinda ntacyo bitwaye, ariko uburyo bakubita tushe zabo Majya imbere ziba zihuta ku buryo bihorera gukora icyo bita ku breaking line za defense. Sinzi ni muri nabyumva. Mu yandi magambo, iyo ritime yanyu itari hejuru, iyo bitihuta, icyo twita ritime ni ugukora ibintu bisa naho bifite umujyo ujyana nk'injyana. Ujya wumva nk'ukuntu nk'abaraperi wenda abarapera nko mu ndirimbo, muri beat nibyo mwa cyakini digitende mu bitendo, nasta mu bitendo, namba wani mu rugendo n'indi dendo, bikomeza kwisubiramo. Iyo niyo bita rhythm. Ritime. Nuko passe zakabaye zimeze, passe zakabaye zivuga oya ntago ari ukwita, niyo zakwitonda, ariko bebe byumvikanwe, ariko tubikora nibishake bebe bijya ngo tara tarara tara tara naraje, uko zigenda kose bibe ari ibintu bifite umujyo ujyanye, uburyo bifite icyo bigiye guseriva kizwe. Ikintu byitwa pass and move cyane, ariko bimaze iki? Yes, pass and move, pass and move. Uzarebe niyo ari abari mu myitozo bari kwishyushya equipe, maze iminsi mbana n'abatoza ni kubitanga urugero, ari gihe babwira ngo usubona ko bamara nk'iminota 30 bari gukina nk'ibintu, buri myitozo ndimara nk'iminota nk'ibire, ariko ifite igisobanuro cyayo. Urakora kuri baro rimwe uyitange, nubwo waba ari mu ruziga, byose ari uruziga ni rimwe, ese biremewe kabiri, ese biremewe gatatu, uratanga umupira ujye aho utanze, wa wundi ajya aho uvuye, gutyo. Ibyo byose bigomba kuba bifite icyo bita passe, ntabwo mupfa gukina. Ujye ubona nko muri basket umumenere wabo akakora utumenyetso tw'udutoki, akazamura nk'udutoki tubiri, bo zira systeme zabo baba bahinduye. Hari igihe bavuze ngo aba eri mujye mu mpande, mugende mwese, ndatanga umupira gutya, kubera ko ibimenyetso yakoze n'umukina no mu kibuga muri foot bibamo. Ntabwo ujye ubona ari gusimbura, ari kugira gutyo udutoki yereka abagenzi be, bitewe n'ibyo umutoza mubwiye. Baba basanzwe babyitoza mu myitozo, iyo ritime rero. Icyo rero baravuga ko Barca iri kuri rayinga ku bintu bimeze nk'ama individual performance, icyo bita race creativity kiri kugaragara muri no minsi. Ubwo bingarura muri bahungu bo hagati, bigaterwa n'impinduka ziri hagati mu kibuga cyane, ko barahindura cyane. Abo babiri bari reliable, niyo abasosiyaho arabahinduranya, ba Dani Olmo n'abandi, Dani Olmo, Rafinha, Fermin Lopez, nabyo amazigira bigerageza kugarura Rafinha ku 10, ariko baravuga yuko uko umwaka ushize bihutishaga umukino hagati bagakreya nyine ama situation menshi, ntago ariko bimeze ubu. Ariko nyine kuki defense yinjirwa mu nabyo wabireba, se hagati yabo hakoze neza, ese line yanjye y'ubusatirizi pressing uko bikwiye, cyangwa imipira irisohokera muri defense ya adversaire igapenetra hagati byoroshye cyane. Ese kuki nzindi kinywanyo cya kimwe nacyo mu minota y'inyongera, kuki ndakiringa match hakiri kare ngo ninjire ku minota 80 namaze kugushyiramo difference ya 2, ku buryo mu gihe uri burwana no gukuramo umwenda ahubwo nza kugushimangira icya gatatu ku minota 90 na kangahe cyangwa kwa 80 na kangahe, ku buryo ngutsinda nkaba mfite bitatu kimwe byanjye ku minota banye nka 80, ukashaka kuza kugombora haza kugushyiramo icya kane. Wenda uko amakipe akenshi atsinda ni 3-1, ni 4-1, ni 3-0, ni 2-0, ni bene uko ku ikipe nkuru. Icyo rero Hans Flick afite umwanya wo kugikora, kuko groupe afite amahirwe akomeye yo kuba ari abajene, yego maregere y'umunaniro, maregere y'amace nyinshi n'ibindi, ariko baracyari bato, benshi bafite fraîcheur physique. Be Araujo, be kuri Gerard Martin ugiye kuba kina gatatu mwanya Barde, umuzamu ni mushya, nta bibazo byinshi, wenda bakontangiye gukuramo wamwumva, ariko nawe hari match zimwe na zimwe yajya muruhura,
akamuzanamo nanasimbuye n'ejo bundi yamuzanye asimbuye yaranavunitse kunde yararuhutse nyuma yarafunitse aranaruhuka kuvunika ntabwo ari bibi gusa bigira n'icyo nabyo biragufasha umva yavunitse kuri finale ya Copa del Rey yongeye kugaruka ejo bundi yararuhutse yarezo kabisa Frankie afite match nyinshi mu maguru nubwo akiri muto. Pedri se mwe yaranavunitse sezo yose mu myaka yashize kubera amagame yigeze gukinaho 70 n'ubu yarakoreshejwe cyane. Ni n'ikibazo kutagira profile yindi nta wende muntu afite nka Pedri Lamine Yamal yavunika sava kagindi sezo ariko Pedri Barca yakubitwa nk'umwana w'uruhinja utazi no gukambakamba. Pedri mediane yose yajyamo muri izi kipe zose zahita igira ibindi bintu bicaye tutabonagamo. Important players ba Barca kurusha abandi ni Pedri na Lamine na Rafinha. Pedri, Lamine, Rafinha. Ariko kuva ba Rashford baraje ufite Pedri ukagira na Lamine ba Ferran ushobora kwahengeka ku ruhande rwa Karimo ari match imwe ebyiri wazikina Rafinha adahari. Ishyano ni Lamine ariko Lamine na Pedri n'ibindi kuko nakubwiye ngo Lamine niwe muntu uri ready kwitaba baro mutanze yose ubundi agakrea situation. So nicyo ngicyo navuga cyo kuvuga ngo abahungu bakeneye kongera gutozwa, bakeneye kongera gutegurirwa imibiri, bakeneye kongera kugira programme yo kuruhuka bihagije, bakeneye kongera kubasubiza mu ma ice bakagerageza kongera gukangura imitsi komera rwose bakeneye kongera gutegura diet yihariye, bakeneye kongera kugenda babahereza uturuhuko tutatuma batakaza amarizulta ariko buri wese akagenda agira igihe cyo kuruhuka. Champions League iraza icyumweru gitaha mu mibyizi afite Newcastle Newcastle ubundi business iratangiye. Champions iratangiye mu Rusanga cyangwa se umwaka w'imikino yatangiye iratangiye mu byo kuri yatangiye akazi karaje. So nyango w'imikino nibwo ugiye gutangira nibyo ngibyo reka amaguru muri magara iyo bitangwa ni aho abirukana bya metero byo kwishyushya gusa bataratangira kubara ibiri mu kajya muri international break hagiye gucyuha umutoza arakubitwa hana agahita yirukana muri uku kwezi tugiye kujyamo uzamwenza ngo abatoza batanu birukana ntabwo nzamubara nuza tendaga ntabwo nzamubara nzakora abandi batanu. Hanyuma ubwo Barca iri ku mwanya wa 4 muri La Liga imikino 3 amanota 7 birumvikana ko ari insinzi 2 na draw 1 ku cyumweru ku isaha 3 barakira FC Valence. Hanyuma mu cyumweru gitaha Newcastle yabakira muri Ligue des Champions 3 z'ijoro bazakina ku wa 4 ndavuga Newcastle yakira FC Barcelona yira ku gahunda niyo ngiyo mwabagabo mwe uyu munsi. Reka dusoreze muri Madrid. Samir uyu munsi bakoze imyitozo nabo kuri gahunda mfite ngaha witwa Federico Valverde na Chouameni bakoreye muri gym bisanzwe bo ntago bakoze imyitozo sanga bakoreye muri gym. Hanyuma Jude Bellingham yakoze imyitozo ndavuga ngo igice ndavuga muri ubwo buryo afite impamyi zo kugaruka ariko ntabwo yakoze full yakoze igice ariko nawe urumva ko yagarutse nyuma yo kuwagwa urutugu. Hanyuma Ferran Mendy na Endrick bo bakorezoze ku ruhande bitoza bonyine ku ruhande. Eduardo Camavinga kubera kabazo k'imvune makuru aratubwira ko ashobora kutagaragara muri match bazakina na Sociedad kuri uyu wa gatandatu. Ndavuga Eduardo Camavinga kubera kabazo k'imvune ubwo reka mvuge ngo are doubtful arashidikanywaho muri Rusanga. Ariko Samir imikino 3 kuri Zabi Alonso agira so ino nuza dukomeza yizere ko atari imikino atinari sende semiozi iyo nuza nge infection guzitwa gute bayita syndesmosis syndesmosis ngumutinze undi yagomba kugaruka kuri no match yo kuwa gatandatu bakina na Sociedad ari doubtful ariko birangiye atagarutse n'equipe yakoze imyitozo uyu munsi badini Haisen bari bahari. Kylian Mbappé uroni form zo Kylian Mbappé amaze imikino 5 atsinda ikipe y'igihugu Bufaransa meme no muri Real ntabwo agihagarika gutsinda cyangwa atange ama assist. Numwe mu basore navuga ngo bari kuri on form. Mbappé muri 2025 niyo mukino maze gutsinda ibitego byinshi bazi ibitego n'ama assist kuko amaze kugira rero ibitego 42 imikino 41 arusha Dembele wa 38 wakimije 37
arusha Lamine Yamal wa 37 yakiye imikino 43 urumva Lamine yarushije Mbappe imikino ararusha Rafinha wagize ari ibitego 36 mu mikino 40 ararusha Harry Kane uruhare rw'ibitego 36 mu mikino 36 Mbappe afite uruhare rw'ibitego 42 mu mikino 41 amaze gukina muri no mwaka numwe mu bakinnyi navuga ngo baron form ba Franco Mastantuono nabo nabonye bagarutse bose bagarutse mu myitozo benshi bagarutse bitegura bamaze no kwemeza ko azakina Argentine mu gikombe cy'isi batanije imyaka 20 bivuze ngo aramutse Argentine amutsigeze kuri finale Franco Mastantuono azasiba imikino 7 ya Real de Madrid bafite ubuso byanze bikunze igikombe cy'isi cy'abatanije imyaka 20 hanyuma urebye muri session z'uyu munsi tubijyanye gakeya Chouameni we wari wamuvuze ngira ngo nari mbaze ko gakeya Bellingham na Kamavinga ntibigeze bitabira Bellingham akoze imyitozo na Ferland bitoje ku giti cyabo urakoze cyane Urebye niyo myitozo ya Real navuga ngo no mwaka nuwo kugira ibyikosora byinshi kuko umwaka ushize nubwo rigana ariko ngo twarabitwaye sami kugira ngo ubyinjire muri izo umuntu agutsinda ariko ngo natwe mu busire ngo twe twabatsinze turi mu mukino uko wagarutse uyu munsi kugira ngo nabyinjire muri Sabire intwaro imwe idakorwa muri Madrid bayita Mbappe nko kubivuze mbere ko tujya muri international break nabanaga report ziva muri Espagne zivuga ko Xabi Alonso ashobora gutekereza uburyo Vini na Guzi bashobora kurwanira umwanya ntibahurire mu kibuga bombi uriya mwanya w'ibumoso muri Madrid Guzi Vinicius Junior ubundi kugeza muri kano kanya nyuma yuko Mbappe afashe ingoma ufite icyo kibazo hari ibibazo byabaye muri Bantal umwaka ushize bishingiye cyane kuri Vini na outcome zabaye muri Ballon d'Or na expectations zihari imbere yuko batanga Ballon d'Or twese twari tubizi ko Vinicius azatwara Ballon d'Or ariko bishinduka ku munota wa nyuma abo wa kabiri kuri Ballon d'Or Vini dusanga tubizi ko ari umuntu uri fragile mu mutwe ubwo ari umwana wakuriye mu bukene ariko ubona uburyo yakira situation ntabwo ameze nka Endrick ntabwo ameze nka Mbappe basubiriza mu kibuga abona ari umuntu ukeneye ko abantu bose bamuha affection kandi abantu duteye bitandukanye muri psychology no bavuga ko personality iri unique buri wese agira uko yakira ibintu buri wese afite uko yiberaho niki